1, 2, 3. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat menonton. Tidak senang tidak usah ditonton. Halo guys, sebelum lanjut video ini malah klik subscribe dan hidupkan loncengnya, lalu klik like karena itu semua gratis. Siang guys, kita diikutin semua orang. Zaida dari tidur sampai kebangun guys. Dadah. Belum tuh saya kesini belum lahir ini, belum ada gitu kan. Udah. Cari damai bersama bayanganmu. Ludes guys, lapar. Yang masih kurasa kau kasih, kau sayang. Tempat kuliner paling ramai di Ternate. Nih, kita nginep di rumah Ariel. Dadah dulu, dadah. Hai. Kita nginep di rumah Ariel malam ini di Ternate.
Nah itu bapaknya Ariel dan ibunya Ariel. Lagi ada acara ini alun-alun Zona Indonesia. kreatif. Provinsi Maluku Utara yang saya hormati, pimpinan DPRD beserta dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang saya hormati, pimpinan OPD instansi vertikal Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku Utara yang saya hormati, para pimpinan Bapak Ibu Jangan lupa guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Hai guys. Hai guys. Guys. Hey guys. Hey guys. Noleh dulu guys. Guys. Hai guys. Hai guys. Guys, guys. Hai guys. Bilang dulu hai guys. Hai guys, guys. Hai guys. Hai guys. Jangan lupa bilang. Halo guys. Hey guys. kami juga menyampaikan ucapan terima kasih Guys, kita mau pulang Guys, dulu. kita pulang dulu ya guys. pada Besok kita lanjut jalan kedua. Utara Kita istirahat dulu. Kiai Oke guys, sampai Gani Kasubandisi di sini. yang He doesn't love me, so I tell myself, Sampai dah. pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Please, don't let him in, you have to kick him out again. Please, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count them. I got no rules, I count them. I got no rules, I count them. I gotta tell them. Kita mau ngeronda Zaida. Ngeronda juga malam. Ngeronda. Ngeronda. I get something forward, but he keep pulling me backward. Nowhere to turn, nowhere to turn. Sekarang sini apa? He doesn't love me, so I tell myself. Oke guys, kita hari ini mau makan papeda. Kuah bening. Baju lah. Wah, bibi ini man. Nah, itu yang salah aku tuh. Ini kasih kita tumang. Tumang ada? Tusuk dulu. Baru dah akan tinggi. Jadilah dia. Cicipin, sama rasanya. Itu pakai tangan yang paling kalau pakai sendok. Apa rasanya? Lai tak noi. Nah, coba dah. Langsung telan berarti, langsung telan. Namanya papeda. Lagi
Palembang namanya lin sagu. Ini yang sagu tuh. Ini yang sagu. Itu yang dari singkong. Dari singkong. Ya. Langsung makannya tuh, jangan dikunyah, langsung serep. Serep. Jangan dikunyah. Kuahnya kayak rasa kuah pindang. Iya betul. Bukan makan nasi, cepet-cepet. Langsung cein aja. Ambe Bang pakai lauk, Bang. Pakai pisang. Pakai iwa. Iwanya habis tadi. Nah, ini nah. Pakai iwak. Iwak apa nih iwak? Sendok siapa nih? Pakai sendok, Bang, biar bisa irup kuah. Ooh, I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh, and then I had to tell him I had to go. Havana, oh na na, half of my heart is in Havana, oh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana, my heart is in Havana. Kita tadi sudah makan papeda. Di sini tempatnya di dekat laut lepas, guys. Dan hasilnya nggak semulut mungkin sama kita ya, guys. Jadi rasanya memang beda. Tapi iya nggak selidah lah. Nah, tapi kuahnya kalau di Palembang mirip pindang, ikannya juga kayak pindang. Oke guys, ikuti kami terus. Kita habis sholat zuhur dan sekarang masih jalan lagi mengelilingi kota Ternate. Jangan Ternate. lagi di masjid terbesar di Ternate. Guys, tahu nggak di situ ada apa? Like your little games, don't like your tyrants. The role you made me play, the fool. No, I don't like you, but I get smart, I get hard.